Ibinyamakuru biratubwira amakuru y'ibibera ku isi, abanyapolitike bakatubwira imigabo n'imigambi yabo, abandi nabo bakatubarira inkuru zabo n'ababo. Nyamara ariko hari andi makuru batatubwira. Ayo makuru na ya kampani Rubavu-Mbugangari Limited. Ngiyi kampani yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'inzu mu buryo bwihuse. Ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Rubavu ndetse no mu karere ka Musanze. Uretse kugura no kugurisha inzu, inabafasha kugura ibibanza no kubigurisha, ikanabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa kirambye, ikanabafasha kuzamamaza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 42 43 82 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, hose twitwa Rubavu Real Estate. Rubavu-Mbugangari Limited, your trusted real estate partner. Guhaye ikaze kuri Rubavu Real Estate YouTube channel, ni buri mushya kanda subscribe ukore no kunzogera kugira ngo tujye tubana buri munsi. Like, share, comment byose ni ingenzi kuri platforms zose dukoresha kuko ni zacu zikaba ni zanyu. Ari TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, hose dukoresha amazina amwe ni Rubavu Real Estate. So mugende mudufollowinge, mutera amakomanta, mutanga ibitekerezo kuko byose ni ingenzi ku mbuga nkoranyambaga zose dukoresha. Guhaye ikaze rero nsuza abantu mwese muduteza yombi muri mu gihugu cy'u Rwanda, hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mwese mukomeze mugubwe neza, ibihugu byose muherereyemo mukomeze mube amahoro. Guhaye ikaze nanone twebwe turi Rubavu-Mbugangari imbere y'isoko neza. Tubazaniye ikibanza kinini. Ikibanza gikora ku mihanda ibiri, kiri ku muhanda wa Kaburimbo neza, na ahantu heza ushobora kugura ukabukaze deal nziza cyane, ukabuguza ahantu hazaguha inyungu nyinshi ugereranyije n'amafaranga uzaba warahaguze. Ni ikibanza kinini gifite metero kare 524. Urumva ko ari hanini cyane. Na ahantu heza. Iki kibanza kandi kiri muri zoning area ya R3, tukaba turi kwatangira miliyoni 90. Urumva ko ahantu ni heza, ushobora kubaka kwakorera project zitandukanye, wahashyira amazu y'ubucuruzi, ni heza cyane. Rero nahantu nabushishikariza buri mwe wese kuri miliyoni 90 ko yaza tukamwereza. Ibyangombwa byose birahari, uguru bitukorerwa mutation, kandi Rubavu-Mbugangari Limited tubigufashamo byose kugera birangiye. Metero kare ni 524 nkuko nabivuze. Zoning area ni R3, amafaranga ni miliyoni 90 duhita tuguhereza. Ku bindi bisobanuro, ushaka kwasura, ushaka kuza kuhareba, uri interest yo kuhagura, waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri iyo nimero ubona kuri ekra yawe cyangwa kuri screen. Ushobora no kutwandikira watubona. Wa munsi iyi video harahagena umwanya wa comments, naho wahatubona. Imbuga nkoranyambaga zose dukoresha naho wahatubona, ari kuri TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn. Wahaduhamagara, watwandikira na messages zisanzwe. Hari indi option rero nayo watubona, wanadusanga ahantu dukorera mu mujyi wa Rubavu, ni office ya Kiri mu nyubako izwi nka etage kwa HABIBU. Dukorera muri floor ya mbere, ni inyubako yubatse iruhande rw'isoko. Ayo yose na option ufite yo kuba watubona, so uduhamagare cyangwa twandikire twakugeze mu bambere. Iyi ni Shwadel, na ahantu heza cyane, ni ikibanza kiri muri quartier nziza irimo ibikorwa remezo byinshi bitandukanye byateye imbere, na ahantu heza cyane. Rero nashishikariza buri wese kugura. Muduhamagare cyangwa mutwandikire, munadusanga aho dukorera. Rubavu-Mbugangari Limited turizewe cyane mu kugura no kugurisha ibibanza n'amazu mu buryo bwizewe kandi bugezweho. Tunabafasha no kubigura no kubigurisha. Tubafasha kubona amapartement yo kubamo by'igihe gito cyangwa se by'igihe kirekire, tukabafasha no kuyamamaza. Dukorera mu ntara y'Iburengerazuba, cyane cyane mu karere ka Rubavu, nayo office ya Kiri. Twongera gukorera mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze. Duhamagare, mutwandikire, mudusanga aho dukorera. Rubavu-Mbugangari Limited, your trusted real estate partner, we always here for you.